Yes, reka mbasuze kembi furize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, nizere ko meze neza kandi mukomeje kugubwa neza. Reka nizere ko mwiriwe neza muri gahunda zose mwiriwemo uyu munsi. Ubwo amwese rero abageze mu rugo nimunyemerere tubanze dusangire aya makuru agezweho kuri aya masaha n'amakuru ku Ibendera TV. Unyemerere nkubwire ko butuvugana ntitu nta amakuru ahari aravuga ko twirwaneho abamaze kwitambika umugambi w'igihugu cy'u Burundi ku bitero ngo wifuza kugaba ku Rwanda. Colonel Rugaba twirwaneho yarakaye, turaza kurebera hamwe ko ibi byifashe muri aya makuru, kandi uraza kunyemerera tuze no kugaruka kuri iyi nkuru ivuga ko Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gutangaza ko FARDC yagabye ibitero Kabutindi muri Rombishi. Ni igitero gikomeye cyane abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kwemeza ko ari igitero cyagabanwe cyangwa se cyakoranwe ubugome bw'indengakamere. Turaza kwinjira kandi muri teritwari ya Rubero, tubabwire yuko ubu tuvugana Rubero yamaze kwinjira mu mwijima n'icuraburindi. Ubwicanyi buteye ubwoba bwahagaritse ubuzima bwose bw'abaturage ahitwa Ikimburu. Turaza kunyarukirayo turebere hamwe nabyo uko byifashe ahangaha muri aya makuru, kandi muraza kunyemerera tuze no kurebera hamwe bijyanye n'iyi intambara ikomeje gufata intera ku rwego rwo hejuru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba yongeye gukaza umurego. Abakomerekeye Minova na Numbi ni benshi cyane kugeza ubu ngubu. Iyi nkuru nayo turaza kuyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe, kandi turaza kunyarukira mu gihugu cy'Ubugande. Ubu tuvugana mu gihugu cy'Ubugande haravugwa inkuru ikomeye cyane. Hari umuntu wamaze gutabwa muri yombi, arakekwa kujya umugore we akamurangiza neza neza. Iyi ni sekirirego itarigeze kubaho. Ibi biravugwa mu karere ka Akenjonjo ni mu gihugu cya Uganda. Turaza kurebera hamwe ibi nabyo uko byifashe muri aya makuru, kandi uraza kunyemerera nkubwire ko Perezida Putin w'Uburusiya amaze gutanga agahenge mu ntambara ya Ukraine. Turaza kurebera hamwe impamvu uyu mugabo washingiyeho atanga agahenge, se no gutsindwa cyangwa ni iyihe mpamvu. Turabyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma Irani imaze kushyira ahagaragara ibintu bigera kuri 14 yifuza kugira ngo ihagarike imirwano. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraza kubyemera cyangwa biraza kugenda gute? Ni ibikomeye cyane bikomeje guteza impaka imirwano n'intambara, ndetse ingaruka zikaba zikomeje kugira hirya no hino ku isi yose. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero mudukurikiye, munyemerere nizere ko mwamaze kugera hano. Niba wahageze nyemerera nkorere like, nkorere share, nkorere subscribe kuri we mushyashya. Hanyuma kuri we mushya wibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni sinye dora notification kugira ngo makuru ajya kugeraho butadatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha, ahubwo twe tujye tuyakoherereza. Nge nitwa Mukada, ikaze muri aya makuru rero. Ni munyemerere mu kanya gatoya nyuma yo gufata akaruhuko, kora like, wowe mushyashya ukora subscribe, ngaruke twanzikana aya makuru ku buryo burambuye. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu, ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahiturire burundu, kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo, ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B.
Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Yes, nanone nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira gatanu kuri kagenzi kako. Hano ni kwibendera TV twinjiye makuru agezwe kuri aya masaha. Reka mbibutse ko ingeni twomukada. Reka aya makuru tuyahere kuri iyi ngingo. Twirwaneho imaze guhamya ko igomba kwitambika Burundi ku mugambi wo kugaba bitero ku Rwanda. Ibi bimaze kuvugwa na Koloneli Rugabo wo muri Twirwaneho. Koloneli Rugabo Fideli uri mu basirikare bakuru umutwe Twirwaneho yiyemeje kurengera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge, akaba yateguje ko we n'abagenzi be biteguye kandi gutabara u Rwanda mu gihe rwaba rutewe n'ibihugu by'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare yakunze kumvikana avugira uyu mutwe, ibi yabitangaje mu kiganiro aherutse kugirana n'umuyoboro wa YouTube w'Imurenge muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe wa FDLR n'abarwanyi ba Wazalendo ngo baba bakomeje gushaka uko bigarurira agace ka Minembwe gaherereye mu misozi miremire yo mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo bakagire ibirindiro bikuru bazifashisha mu gutera igihugu cy'u Rwanda. Koloneli Rugabo yakuriye nzira ku murima, ziriya ngabo aziburira ko zitazigera na rimwe zikandagiza ikirenge cyazo muri Minembwe. Uyu musirikare yavuze ko bitumvikana uko Burundi bwashaka kwifashisha Minembwe ngo butere u Rwanda mu gihe bwakabaye bwifashisha agace ka Cibitoke gaherereye muri metero nke uvuye ku butaka bwarwo guherekeza mu Rwanda. Koloneli Rugabo kandi yarahiye ko mu gihe u Rwanda rwaba rutewe Twirwaneho yiteguye kohereza brigade y'ingabo zayo zihariye zikarutabara. Aha ibi yabigarutseho muri aya magambo agira ati twebwe ntituzanemera ko u Rwanda ruterwa, Twirwaneho ntituzemera ko u Rwanda ruterwa. Ndakurahiye Afande Sematama Sharire umuyobozi w'igisirikare cya Twirwaneho azashyiraho batayo yihariye ubundi tuzabatabara. Umunsi bazavuga ngo isasu ya mbere yarashwe tuzashyira brigade ya standby izahaguruka kandi tuzabatabara byihutirwa. Rugabo yavuze ko ntacyo u Rwanda rutakoreye abanyamurenge ku buryo rwaterwa n'abagambiriye kongera kurukoramo jenoside hanyuma ngo abaceceke. Yavuze ko FARDC ingabo z'u Burundi nabo bakorana bazarasa u Rwanda nabo Twirwaneho ibarasa ku mugongo. Agira ati bazarasa tubarase ku mugongo. Ndakurahiye kandi nkubwiye ko tuzashyira brigade yacu yihariye standby tuzabatabara. Hariya mu Rwanda tuhafite abantu, tuhafite ababyeyi, hari abantu benshi batuye mu Rwanda bahakorera ibikorwa, ntituzemera rero ko bisenywa tuzabarasa. Ndakurahiye.
uyu yunzemo agira ati nubwo afande nyakubahwa Kagame atadutumaho tuzijyana ngaho Rwanda ukuntu rumaze kwiyubaka ngo intera hamwe ndayishimiye barahagurutse abagiye kurutera n'abantu bacu bariyo tuzijyana bariya abantu bacu bari mu Rwanda n'abacu tuzarwana udafite imbunda azatora igiti ubundi atoreye ibuye ubundi duhaguruke n'abagore n'abana bacu twese dutabare u Rwanda. Colonel Rugabo yashimiye Perezida Kagame kuba ari we mukuru w'igihugu wenyine umaze igihe agaragaza akarengane n'ubwicanyi bumaze igihe bukorerwa abanyamurenge. Yagaragaje kandi ko u Rwanda nta kintu na kimwe rutahaye bariya abanyekongo ku buryo abarutuyemo babayeho mu mahoro, ikindi bakaba barahawe imirimo, abandi benshi bagahabwa za buruse zo kujya mu mahanga kwiga. Rugabo yunzemo ko twirwaneho kuba igejeje magingo yashobora guhangana n'ibitero by'ingabo za leta, kurinda abaturage muri Minembwe ibikesha ubumenyi bwa gisirikare abarwanyi bayo barimo we ubwe na Sematama n'abandi bari mu ngabo za leta nka Lieutenant General Masunzu Pacifique bahawe n'u Rwanda. Akaba rero yahagaraye ahirengereye akavuga yuko twirwaneho yiyemeje kwitambika umugambi w'u Burundi ku bitero abaramuka bagerageje ku gihugu cy'u Rwanda. Bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze mu yindi ngingo n'amakuru dukubita tubangura. Ubwo niba wamaze kugera hano nawe unterekere like uraza kuba ugize neza, niba uri mushya ku Ibendera TV nkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane. Reka nkubwire yuko dukomeje n'aya makuru rero twerekeje mu yindi ngingo tuvugana. Alliance Fleuve Congo 23 yemeje ko FARDC yagabye igitero karahabutaka muri Rumbishi. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 uravuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo kuri uyu wa mbere tariki enye Gicurasi muri uyu mwaka zagabye igitero gikomeye mu gace ka Rumbishi ko muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 Bwana Lawrence Kanyuka abinyujije ku rukuta rwe rwa X amaze gutangaza ko iki gitero cyagabwe hakoreshejwe drone yo mu bwoko bwa CH4, ni drone y'inkazi cyane yo ku ruhande rwa leta ya Congo. Bwana Kanyuka agize ati kuri uyu wa mbere tariki enye Gicurasi ingabo zihuje z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero gifite uburemere bukomeye mu gace gatuwe n'abaturage benshi ka Rumbishi no mu nkengero zako muri teritwari ya Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bwana Kanyuka akomeza agira ati iki gitero cyagabwe hakoreshejwe drone y'intambara yo mu bwoko bwa CH4 cyangije byinshi kinahatira abaturage benshi b'abasivile guhunga. Nyuma y'iki gitero ariko Alliance Fleuve Congo 23 yamenyesheje abaturage ko iri ku ruhande rwabo, yizeza ko igomba gukora ibishoboka byose ikabarinda ndetse ikanabarwanaho. Iki gitero amakuru aravuga ko cyagabwe mu masaha 9:45 z'igicamunsi cyo kuri uyu munsi, kikaba gikurikira imirwano yiriwe isakiranya Alliance Fleuve Congo 23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko iyi mirwano yiriwe yahagaritse urujya n'uruza hagati y'uduce twa Minova na Numbi. Reka nshuti mukunzi wacu dukurikiye hano ku Ibendera TV nkubwire ko dukomeje n'aya makuru twerekeje muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri teritwari ya Rubero. Ubu tuvugana ndagira ngo nkubwire ko Rubero iri mu mwijima w'icuraburindi wicenye buteye ubwoba bwahagaritse ubuzima bwose ikimburu. Wowe udukurikiye inshuti mukunzi wacu ndakubwira ko umutekano wongeye kuzamba bikomeye muri teritwari ya Rubero ni
mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aho ibikorwa byose by'ubuzima bw'abaturage byahagaze kimburu nyuma y'ubwicanyi bwakorewe umushoferi wa moto n'uwo yaratwaye. Amakuru aturuka muri aka gace aragaragaza ko yisakirego y'uru rupfu yabaye ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba tariki 3 Gicurasi muri uyu mwaka, aho imibiri y'aba bombi yasanzwe mu kigo cy'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Abishwe ni Kakure Sanane Rove na Katungu Sivakika Esperance, bombi bari bafite imyaka 22, bakaba bari batuye mu gace ka Muro. Bivugwa ko bashimuswe kuwa kane w'icyumweru gishize tariki 30 Mata muri uyu mwaka w'2026, ubwo bavaga i Butembo berekeza iwabo. Nkuko amakuru agera ku Ibendera TV bivuga ngo aba bombi bageze ikimburu baza guhura n'abarwanyi ba Wazalendo, aho umushoferi wa moto yasabwe gutwara umwe muri bo. Nyuma yaho ngo bombi bafungiwe mu kigo cyabo barwanyi iminsi 2 imbere yo kwicwa. Urupfu rwabo rwateye uburakari n'agahinda gakomeye mu baturage, bituma ibikorwa byinshi bihagarara. Amagare na moto yahagaritse akazi kayo, imihanda irafungwa ndetse habaho igisa no kwigaragambya. N'ubwicanyi rero bukorwa gahoro gahoro, kandi akaba ari ubwicanyi bubabaje cyane burimo kugenda bukorwa n'izi Wazalendo muri ibi bice. Nubwo amashuri yakomeje gukorayo, muri rusange ubuzima bw'aka gace bwahungabanye bikomeye, ibintu bigaragaza uburemere bw'iki kibazo cy'umutekano mukeya ukomeje kuvugwa ahangaha muri ibi bice. Societe civile yasabye ko aba bishwe bashyingurwa mu cyubahiro, ariko mbere hagakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo babigizemo uruhare bagezwe imbere y'ubutabera. Hagati aho, amakuru aturuka aho ibi byabereye aravuga ko umwe mu bakekwaho iki cyaha yamaze gutabwa muri yombi, mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane ukuri kose kw'ibi ngibi. Ibi bibaye mu gihe uduce twinshi twa Rubero dukomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke, aho ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro bikomeje gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Shityo dukurikiye unyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze muri ingingo ivuga yuko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gukaza umurego. Ubu tuvugana abakomerekeye mu mirwano yiriwe Minova na Numbi ni benshi cyane kugeza magingo aya ngaya. Imirwano ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abantu benshi bakomerekeye mu ntambara bari kwitabwaho n'abaganga bo mu muryango Médecins Sans Frontières mu duce twa Minova na Numbi. Amakuru aturuka muri aka gace aragaragaza ko iyi mirwano yabaye mu minsi ishize, ndetse ikaba yongeye gusiga inkomere nyinshi zirimo abasivile n'abarwanyi bamwe bakomeretse bikomeye cyane ku buryo abakeneye ubuvuzi bwihutirwa. Abaganga ba Médecins Sans Frontières bavuga ko ibi bitaro byo muri utu duce byakiriye abarwayi benshi mu gihe gito, ibintu byashyize igitutu ku bushobozi bwo kubitaho. Abenshi mu bakomerekeye ahangaha bavuga ko bakomerekejwe n'amasasu n'ibisasu biremereye byaturikaga mu gihe cy'imirwano. Uretse abakomerekeye ahangaha, y'imirwano yakomeje guteza ihungabana rikomeye ku baturage, aho benshi bahunze ingo zabo batinya umutekano muke ukomeje kurangwa muri aka gace. Abakora ibikorwa by'ubutabazi bagaragaza ko hakenewe ubufasha bwihuse kandi buhagije, kuko umubare w'abakeneye ubuvuzi n'ubutabazi ukomeje kwiyongera uko iminsi igenda yisimburana. Iyi mibare y'abakomerekeye ahangaha iragaragaza neza ubukana bw'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse igashyira mu majwi ingaruka zikomeye ku baturage basanzwe batuye ahangaha. Ni ibintu bibabaje rero kandi byongeye gutera agahinda, aho bivuga yuko
bamwe no mu bakomerekeye ahangaha harimo n'abashobora gutakaza ibice by'imibiri yabo. Murabyumva rero ko ari ibintu bikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, turimo gukubita tubangura, ariko nongera kubasaba ko aya makuru muhawemo ikaze. Hari uwitwa Munyehirwe Jean Baptiste aratubwira ati turabakurikiye kandi turabakunda. Rokoze cyane nawe, natwe turabakunda, ni nayo mpamvu tubagezaho aya makuru ku munsi hano ku Ibendera TV. Reka dukomeje n'aya makuru rero twerekeze mu gihugu cy'Ubugande. Aha mu gihugu cy'Ubugande haravugwa inkuru idasanzwe, ni Sakirego yigendera. Mu gihugu cy'Ubugande, polisi yo mu karere ka Kenjojo ni muri Uganda iratangaza ko yataye muri yombi umugabo w'imyaka 40 ukurikiranweho kwica umugore we no kumujya. Kuwa gatandatu tariki 2 Gicurasi muri uyu mwaka 2026 nibwo Richard Mwesige yatawe muri yombi. Polisi ivuga ko yatangiye gukurikirana iki kirego ubwo Karungi y'imyaka 35 wabanaga n'uyu mugabo abanafitanye umwana yaburirwaga irengero hashira ibyumweru 6 ntawe umuca igera, ibintu bikaza gutangira gutera urujijo kwiburirwa irengero y'uyu nguyu. Ikirego cyagejejwe kuri polisi n'umuyobozi w'akagari ka Kihara Asaba Ahebwa wavuze ko amaze igihe kinini atabona Karungi kandi umugabo we akagaragaza imyitwarire idasanzwe. Nibwo rero igipolisi baje gusaka urugo rwe bahasanga ibisigazwa by'umubiri w'umuntu. Bahasanze ibice birimo umutwe w'umuntu wari mu ishashi umanitse ku gisenge n'ibindi bice by'amagufa. Babijyanye ku bitaro bya Kenjonjo kugira ngo hapimwe ibizamini bya DNA byerekana ko wishwe nuko yapfuye ashobora kuba ari uyu nguyu. Kugeza ubu birakekwa ko uyu mugabo yaba ari we wishe uyu muntu rero kandi akaba yarariye uyu mugore we. Ni inkuru idasanzwe, ni inkuru kandi yasakireragwa. Kugeza ubu ngubu uyu akaba yaramaze gutabwa muri yombi, akaba akurikiranweho rero iki cyaha cyo kwica umugore we akanamujya. Ni ibintu bidasanzwe mu by'ukuri bavandimwe mudukurikira hano ku Ibendera TV. Ndagira ngo amuze kuma ibitekerezo hanyuma dukomeze na y'amakuru munyemerere tuyerekeze mu gihugu cy'Uburusiya. Ndakubwira yuko ubu ngubu Perezida Putin w'Uburusiya yatangaje agahenge mu ntambara ya Ukraine. Perezida Vladimir Putin yatangaje agahenge k'iminsi 2 mu ntambara bahanganyemo na Ukraine, hagamijwe kwiziza intsinzi mu ntambara ya kabiri y'isi batsinda abanazi. Ibiro ntaramakuru by'Abarusiya byatangaje ko Minisiteri y'Ingabo ariyo yatangaje agahenge kazava kuwa 8 kugeza ku 9 Gicurasi muri umwaka w'2026 hizizwa isabukuru y'intsinzi bagize ku banazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Uburusiya bwatangaje ko bwiteze ko Ukraine izubahiriza aka gahenge, ariko mu gihe ngo yashaka guteza ibibazo mu birori byo kwiziza intsinzi ngo bazasubiza ibi bitero barasa bikomeye ku kigo cy'i Kiev. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, njyewe ndimo gukubita ambangura, ubwo nawe niba turi kumwe unyemerere rwose ukubite ubangura, utereka like yawe, ukora subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere rero aya makuru noneho tuyerekeze muri Irani. Kugeza ubu tuvugana, Irani maze gushyira ahagaragara urutonde rw'ibintu bigera kuri 14 yifuza kugira ngo yemere guhagarika imirwano
mirwano. Iran ikaba yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingingo nshya 14 zikwiye kwitabwaho kugira ngo amasezerano yo kurangiza intambara agerweho. Ni ingingo Perezida wa Amerika Donald Trump yagaragaje ko ari kwigaho, ariko bikazaba iby'ubusa Iran niyitwara nabi. Muri izi ngingo rero harimo kurangiza intambara mu minsi 30, gushyiraho amasezerano mpuzamahanga zatuma iyi ntambara idashobora kongera kubaho, amasezerano ko Iran na Amerika bitazongera guterana, ndetse ayo masezerano akaba arimo ibindi bihugu bifitanye umubano mwiza na Iran ndetse na Israel. Harimo kandi gufungura inzira ya Hormuz, gufungura ibyambu byose bya Iran byafunzwe na Amerika, no gukura ingabo za Amerika mu bihugu bikikije Iran. Iran kandi yemeye ko izamara imyaka 15 idatunganya uranium ikoreshwa mu ntwaro za nucleaire, ndetse ko nyuma y'iyo myaka izajya ikora uranium iri ku rugero rwa 3.6% nayo itazajya ijya mu bubiko ngo ibe nyinshi. Ubusanzwe Iran yakoraga uranium iri ku rugero rurenga 60% ari nayo ikoreshwa mu ntwaro, ariko 3.6% ni urugero ruto cyane kuko ishobora gukoreshwa mu nganda nini gusa, ariko iyi ntiyakoreshwa mu bushakashatsi. Harimo kandi ko nta ruganda rwa nucleaire rwa Iran ruzangizwa, ndetse ko izajya yisangiza amakuru y'imicungire ya uranium, izajya itunganya no kuyoherereza mu bindi bihugu mu rwego rwo kutagira nyinshi ibitse muri Iran. Iran isaba ko yakurirwaho ibihano nka kimwe mu bisubizo by'uko nayo izaba yeretse gukora intwaro za nucleaire n'umutungo wayo wafatiriwe ukarekurwa. Iran kandi yasabye kuzagirana ibiganiro n'ibihugu by'Abarabu bigamije kuzamura umutekano mu karere biherereyemo. Izi ngingo zisimbura izindi 10 zari zatanzwe muri Mata muri uyu mwaka w'2026, gusa kuzumvikanaho bikagorana cyane kuko Iran yo ishaka ko habanza gusinywa amasezerano, mu gihe Amerika yo ishaka ko hafungurwa inzira ya Hormuz mbere yuko amasezerano agerwaho. Hormuz ni inzira nyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli byerekezwa ku isi yose. Kuva iyi nzira yafungwa, Iran yakunze kurasa ku bwato bwikoreye ibicuruzwa byavugwaga ko ari ubw'ibihugu by'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri kwezi hanyura ubwato 3,000, ariko bwaragabanutse cyane. Kimwe cya gatatu cy'ifumbire nacyo kinyuzwa muri iyi nzira, inyuzwamo n'ibindi bicuruzwa birimo ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Kuva kuwa 28 Gashyantare muri uyu mwaka, intambara ya Iran itangira kugeza ku itariki 3, ubwo ni ku munsi w'ejo ni ku itariki 3 Werurwe muri uyu mwaka w'2026, yari imaze kugwamo abanya-Iran 2,000 n'abantu 76, hakomereka abandi 26,500. Aba bapfuye harimo n'abayobozi mu rwego rw'ikirenga rwa Iran n'abayobozi bakuru mu ngabo z'iki gihugu. Kugeza ubu ikiri kwibazwa rero ni kimwe, haribazwa ngo ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraza kwemera iyi mirongo cyangwa se iyi mimanukuro yashyizwe ahagaragara na Iran, cyangwa biraza kugenda gute? Ibi byose rero no kubitega amaso. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mudukurikirana mu makuru ku Ibendera TV, ndabashimiye cyane mwe mwese mwabanye natwe, ndashimira cyane mwe mwagizemo uruhare, ndashimira abakoze like, ndashimira abakoze subscribe, ubwo nimwe bashyashya mwari mukigera hano ku Ibendera TV, ndashimira ariko namwe mwakoze share kugira ngo dusangize amakuru inshuti zanyu n'abavandimwe. Hanyuma rero gahunda za Ibendera TV zirakomeza, mwese ndabashimiye cyane, mugire amahoro n'amahirwe, mugire ijoro ryiza, Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubana namwe. Bye, ciao ciao.